warahmatullahi ta'ala barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kisanjana kichola pele lelena ka thuto ya le khono kitso bulaudishaga o mongwe ba profeta ba morena ile go yena Prophet Ayub. Prophet Ayub re tseba kudu ka ga yena e leng yena Job ke yena prophet o e leng gore le ge Allah subhanahu wa ta'ala ka Qur'aneng a sa re laodišetše kudu ka ga Job o no re bontšha fela gore yo Prophet Ayub le go yena Job ke yo e leng gore ile a practice seo re se bitša gore ke sabr, ile a bontšha kgotlelelo go dilo tšohle. Ge re ka lebelela Qur'ane le yona ya hlalosa ka kgotlelelo ya Job mo Qur'ane chapter 38 verse 44. Allah subhanahu wa ta'ala re ruri re ile ra hwetša Ayub a ena le kgotlelelo e tseneletšeng. How excellent is our slave. Ibe ile prophet yo e leng gore ka sabur ya gage ibe a ena le kgotlelelo e kgolo, ene ibe ile mang le mang yo e leng gore o re ga hwetša mathata a lefase a motlela a buša a boela go morena ka go kgopela tsomo ya tšhireletšo. Lesson ya mathomo ya go bontšha seo se bitšwago gore ke sabr kudu gona mo storing sa Nabi Ayub Job. Re a kgona go bona gore lesson ya mathomo gore ka moka ba profeta ba morena ba be ba ena le yona yeo re bitšwang gore ke sabr, ene le go demonstrate sabr ke yo e leng gore e kgona go bontšha gore motho yo tshwanang le yo a kgonang go kgotlelela sabr ke yo a ikemišetšang gore the persecution tšohle tšeo le re di šitišwang go rapela le mo tseleng ya bodumedi o tla di kgotlelela, o tla di kgona. Lesson ya bobedi ke sincerity le go obamela morena, ene tšeo tše pedi ke tšeo e leng gore Allah subhanahu wa ta'ala ge o ka na le sincerity ene le go obamela morena, Allah subhanahu wa ta'ala ke tše dingwe tša di-weapon tše e leng gore o kgona go fenya tšohle tše di go šitišang go rapela. Lesson e nngwe gape Allah o dira bokaonafalo gore bana le mahumo a lefase ke dikgabiswa ke dipapadišane tšeo e le gore motho o re ga a di lebeletše a hwetša e le gore kudu e leng yena monna o feleletša ga a sa palele go di controla, o feleletša di mmuša dilo tšeo. Ke ka moo Allah subhanahu wa ta'ala re inna amwalakum wa auladukum wa azwajukum fitna, ruri bana ba lena, mahumo a lena le balekane ba lena kudu basadi ba lena ke di fitna, ke di trial and tribulation tšeo e leng gore di tlo le šitiša go rapela. Fakhdaruhum, di tšhireletšeng kgathanong le tšeo. Lesson e nngwe yeo re ithutago ke gore ntho nngwe le nngwe e tlhaga ka according to the will of Allah, ka maatla a morena. Ga gone seo se tlhagang gore se tlhagelang motho mo lefaseng ntle le ka ge e le ka thato ya morena. Le Prophet Ayub gore a wele mo gare ga ditsikitlano tša bophelo le ditšhitišo tša bophelo ke ka lebaka la gore modimo o dirile gore go be jalo. Ke seo re se bitša gore ke qadar, ene le Islam e ruta gore wal qadar khairihi wa sharrihi min Allah, tše di botse le tše dimpe di tšwa go yena. Qur'ane ya buša gape Allah subhanahu wa ta'ala a re hlalosetša mo chapter 21
verse 83 go fitlhela go 84. Allah subhanahu wa ta'ala, verily distress has seized me, and you are the most merciful of all those who show mercy. So we answered this call, and we removed the stress that was on him, and we restored his family to him that he has lost, and the like thereof along with them, as mercy upon ourselves, and a reminder for all who worship us. Seswantšho se Allah subhanahu wa ta'ala o ne bontšha gore joko ka ba le kgotlelelo. Allah subhanahu wa ta'ala o re bušitše tšohle tšeo a ilego a di loser, re bušitše tšohle tšeo e leng gore ile a di hloka, ra di buša gore a di hwetše gape ka lebaka la gore Allah subhanahu wa ta'ala o re mang le mang yo a practiceago sabor o tla buša dilo ka moka tšeo e leng gore ile tša latlhega go yena. Wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.